Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu kandi rwanyu rwa Today TV update n'amakuru agezwe muri uyu mugoroba turi tariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2026. Niba usanzwe dukurikira ariko utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza wo ukanda subscribe kugira ngo uyidukurikire umunsi ku wundi. Dufite amakuru menshi ariko reka tube tukugeze iyi nkuru ibabaje cyane. Ni inkuru ivuga ko ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bwemeje ko ku mugoroba ku itariki 4 Mutarama 2026 inkuba yakubise abantu 15 bo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Jarama, 9 muri bo bakasiga ubuzima, abandi batandukanye bagera kuri 6 bagakomereka. Guverineri w'iyo ntara witwa Prudence Rubingisa yavuze ko abo baturage bari mu gishanga cya Jarama aho bakoraga imirimo y'ubuhinzi ariko bikaba bikorerwamo n'uburobyi. Yavuze ko babonye imvura iguye bajya kugama mu nzu z'abarinda icyambu ari naho inkuba yabakubitiye. Yagize ati abaturage bari mu gishanga cya Jarama, igishanga gihingwa cyane gikora no ku Kagera niho inkuba yabakubitiye bahinguye bugamye mu nzu z'abarinda icyambu. Rubingisa yavuze ko imibiri y'abitabye Imana yajyanywe ku burukiro bw'ibitaro bya Kibungo mu gihe n'abakomeretse ariho barimo kwitabwaho bari. Yihanganishije imiryango y'abagize ibyago, havuga ko ku bufatanye n'izindi nzego hari gutegurwa uburyo abapfuye baza gushyingurwa mu cyubahiro. Guverineri Rubingisa yasabye abaturage kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda ibiza hashyirwaho imirindankuba ihagije, bakazirika ibisenge neza mu bihe by'imvura n'umuyaga, bakirinda kujya munsi y'imikingo n'amanegeka ndetse bakirinda ibikorwa byose byatuma bibasirwa n'ibiza. Yagize ati tugira abaturage inama ahahurira abantu benshi hakajya imirindankuba, ariko n'abaturage ubwabo bagakora uburyo bwo aribwo bwose bw'ubwirinzi bwo kutavugira kuri telefone mu gihe cy'imvura no kwirinda kugama munsi y'ibiti. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mwaka wa 2025 ibiza byahitanye abantu 130, bisenya inzu 1800. Naho ku yindi nkuru twifuza kugezaho muri kano kanya na makuru yatangaje abantu benshi bakurikiranira hafi politiki y'u Burundi na politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, ndetse n'amakuru amaze iminsi avugwa yifatwa rya Nicolas Maduro, ni perezida wa Venezuela wafashwe n'ingabo cyangwa se n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wenda byo tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ariko nyuma y'uko uyu mugabo afashwe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yahise yibasira Katari, yibasira u Rwanda, bituma asiba ubutumwa yari yanditse. Si ibyo gusa byateye urujijo, perezida w'u Burundi nawe yahise ajya kuri Twitter nawe yisegura kuri Katari ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Turifuza kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane muri iki gitondo yavuzwe n'abayobozi bakomeye b'u Burundi. Si ibyo gusa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari nawe yahise ako kanya asubiza perezida w'u Burundi. Ni nk'intambara y'amagambo yabereye kuri Twitter, turaje tubigarukeho 5 kuri 5. Rero haribazwa ese bizagenda gute perezida w'u Burundi nyuma y'uko yiseguye? Ese hari ingaruka bizagira ku gihugu nk'u Burundi, cyangwa se hari ingaruka bizagira kuri uyu mu minisitiri ariwe Minisitiri Bizimana Edouard, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi? Ese rero bitamugiraho ingaruka, bizagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi muri rusange? Ese ko bavuze kuri perezida wa Amerika we biracuriki? Turaje tubigarukeho 5 kuri 5. Ntujye kure, ishyamba siryeru ku mubano hagati y'ibihugu bya Katari n'u Burundi nyuma y'amagambo atari aya kinyamwuga yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yibasira Katari, bikaba ngombwa ko perezida Evariste Ndayishimiye yisegura. Byose byatangiye ku cyumweru tariki 3 Mutarama 2026 ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yagiraga atya akajya ku rubuga nkoranyambaga rwa X, ni urubuga rwahoze rwitwa Twitter, akibasira ubwami bwa Katari bumaze igihe bugerageza guhuza guverinoma ya Kinshasa na AFC M23.
kuri screenshot yafashwe rero Edouard Bizimana mutwihanganire turagerageza tubivuge mu rurimi rw'icyongereza ariko twihuse kugira ngo tujye tunabasobanura mu kinyarwanda muhite musobanukirwa. Uyu mu ministry yanditse ati Rwanda tested and there was no action and now keeps capturing more territories in eastern part of RDC in violation of Washington agreement. It is important to stress Qatar's negative role using its influence and cash dissuade US from taking action. N'amagambo y'icyongereza uyu mugabo yakoresheje, ariko noneho reka tugerageze tugenekereze mu kinyarwanda ariko dukomeje n'amakuru. Minisitiri Edouard Bizimana agize ati u Rwanda rwagerageje perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nta cyakozwe, none rukomeje gufata ubutaka burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rurenze ku masezerano ya Washington. Ni ngombwa gushimangira uruhare rutari rwiza rwa Katari ikoresha ijambo ryayo n'amafaranga mu kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo zikora. Nk'uko twatangiye tubabwira, murabizi neza ko birimo guturuka ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramaze gufata Nicolas Maduro, ni perezida wa Venezuela. Mu minsi ishize ni igitero gikomeye cyane cyabaye ari nijoro, icyo gihoherejwe indege za gisirikare zigera ku 150 ndetse abatasi ba Amerika bari bamaze amezi agera kuri 2 muri kiriya gihugu bakurikirana hafi y'umugabo, aho ibyo kurya, aho yararaga, ibyo yakoraga byose. Rero nyuma yuko iki gikorwa kibayeho, birimo biravugwa ko uyu mugabo perezida uyu ministeri w'abanyamahanga w'u Burundi yifuza ko na perezida Kagame ariko byamugendekera. Ni ibintu byatangajwe n'abantu benshi bagiye batandukanye b'abasesenguzi mu bya politiki, wenda nabyo tuzabigarukaho 5 ejo ku makuru agiye gukurikira. Aya magambo ya ministeri Bizimana ntabwo yishimiwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wahise ubonamo ikibazo gikomeye gishobora gukurura akaga mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu nta yindi nuko usesenguye ibyo ministeri Bizimana yavuze, ubona ko agaragaza ko Qatar ifite umugambi utari mwiza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyafatwa nko gusiga icyasha Qatar, igihugu kimaze kumenyekanaho kugira uruhare runini mu gukemura amakimbirane atandukanye hirya no hino ku isi binyuze mu nzira ya diplomasi, aho gukoresha ingufu za gisirikare. Icya kabiri, bisa nkaho Minisitiri Bizimana afata Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igihugu cya Amerika nk'igihugu cya mbere cy'igihanganye ku isi, nk'igikoresho cya Qatar kubera inyungu z'amafaranga, ikintu kidashobora kwishimirwa n'ubutegetsi bwa Trump busanzwe nta mubano uhambaye bafitanye n'u Burundi. Ibi bintu bishobora kuba byabonywe n'abegereye perezida Ndayishimiye, nawe usanzwe uzwiho kuvuga ibintu atabanje gutekerezaho kabiri. Bamugira inama yo kwisegura ku bwami bwa Qatar, inzira zikiri nyabagendwa. Wenda turaza kubereka ifoto cyangwa se screenshot. Ni ifoto yafashwe y'amagambo yanditswe na perezida w'u Burundi. Nuko igihe gishobora kudufata, ariko mureke nabyo duse nkaho tubigarukaho mu rw'icyongereza uko yabyanditse, ariko nanone tugerageze kubishyira mu kinyarwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse ati Burundi has always appreciated the long-lasting good bilateral relationship with Qatar, and as well as Qatar's crucial role in mediation effort in RDC. It is important to clarify any misunderstanding and wrong statement regarding Qatar's contribution in development and peace building. Aya rero ni amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza yanditswe na perezida w'u Burundi, nawe tugeza kubishyira mu kinyarwanda cyangwa se kungerekereza kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa byinshi kuri aya makuru. Aha niho perezida Ndayishimiye nawe byabaye ngombwa ko ajya kuri X maze yisegura agira ati iteka u Burundi
bwashimye umubano mwiza urambye wa Katari na Katari ndetse n'uruhare rukomeye rwa Katari mu bikorwa by'ubwunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ngombwa gutanga umucyo ku kumva ibintu nabi cyangwa kwibeshya ku byerekeye uruhare rwa Katari mu iterambere no kubaka amahoro. Birumvikana Katari nk'igihugu kimaze gutera imbere mu bijyanye na diplomasi cyakiriye kwisegura kwa perezida w'u Burundi, nubwo abakurikirana hafi ibibera mu burasirazuba bwa Kongo bemeza ko amagambo nk'ariya adashobora kugenda gutyo. Minisitiri wa Katari nawe yashyize inyandiko muri rw'icyongereza nabwo twifuza kugarukaho kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ube wakwisobanura cyangwa se tuze kugusesengurira tugushyirire mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa se no kugerekereza. Yagize ati, thank you Mr. President for the clarification and your kind acknowledgement. Guided by its principal approach, the state of Qatar remains steadfast in its commitment to peace building, mediation, and the peaceful resolution of conflicts, and will continue to engage constructively with all partners in support of stability and lasting peace. Ayo na magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari. Kugira ngo rero tuyagushyira mu Kinyarwanda turifuza ko dutega amatwi. Aya magambo natagira ingaruka kuri Minisitiri Bizimana, azagira ingaruka ku Burundi nk'igihugu mu bijyanye n'umubano wabwo na Katari. Gusa mu gusubiza perezida w'u Burundi kidiplomasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari Ali Kulaifu yagize ati, urakoze nyakubahwa perezida ku bisobanuro no kubyemera. Irangajwe imbere n'amahame ngenderwaho, leta ya Katari ikomeje gushikama mu kwiyemeza kubaka amahoro, kunga no gukomera gukemura amakimbirane mu mahoro, kandi izakomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa bose mu rwego rwo gushyigikira umutekano n'amahoro arambye. Ntabwo ari ubwa mbere abayobozi b'u Burundi cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba batangaje ibintu umuntu wese yakwibaza niba batekerejeho cyangwa se babanje gutekereza ingaruka bishobora kugira mu rwego rwa diplomasi cyangwa mu mibanire y'ibi bihugu n'ibindi bihugu. Na Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze kugira atya ubwo yari yasuye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo i Kinshasa, atangaza ko bakwiye gufasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bw'iki gihugu cyabo. None niwe wirirwa avuga ko u Rwanda rushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Mugenzi we Felix Tshisekedi nawe mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kubera muri kino gihugu, yavuze ko nihagira akantu gato kaba ku rugamba ingabo za FARDC zimazemo iminsi zihanganyemo n'umutwe wa M23 ushinja u Rwanda gutera inkunga, uzasaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi gutangaza intambara ku Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe agira icyo avuga kuri aya magambo. Yagaragaje ko hari abayobozi bamwe batangaza ibintu batabanje gutekereza ku ngaruka bishobora kugira, ari nabyo byabaye kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi twagarutseho muri iyi nkuru.